Dins los souvenirs entomologiques, on a la descripció de l'escola, on a la descripció de pas mal de causes, e on a, per exemple, la descripció de la fiera che cada anno faceva des sallions in via de capitale. E allora per il picciù Enric Fabre, lo viais de comprendre che il mondo che conosceva se restava pas sallions, che hi havia des causes que venien de l'UN, de l'UN, on parle de la l'UN, mais per l'UN, allora fa una descripció de la fiera, on met tout ce que se vendia aquel jour, parla de las flautas, parla de petaces, parla de tot ce que se vendia a la fiera de Sallions. Io vos posso parlare de feiras que se tenia davant la guerra de 40, de 39-40, e si può dire che le feiras abbiamo pas gaire canviat. Hi havia de bestiari, hi havia de causes, hi havia de venderes de tota causes. Il mondo andava alla fiera e sovint demorava tutto il giorno. Allora, in fiera cosa fa il mattino, qui il mondo partiva il mattino e tornava tardi la sera. Facevamo la festa, vivevo padaia.